aban mo mpanifo no esum wo ho ya nhwe yi a o se de wo di ade ne na chiri ba dem friends say ne vice ba ko because esum wo parliament nya sa na bofo kan sir e de na akoso ma me ne de say na je se Ghana for bom pai ma no bo panya do na sane wa ha no nkom sha wo de to Ghana ha nyina e bi eba one after that and come shane ba on the first because ne abodu mi no awura donkrom wo se monyene mo ho na japade e be hye edi on the third ne go so kai be kum nipa mo accident ahoro am robbers yan na go so be Bible said no man kan nyame dey for wo hye nkomtro wo ye difo wo ye sofo na wo fi se wo bi eye bi ntime so me koka bia and no man ba kan wa wo to wo nto ne nyame dome wo he na abefa. Make sure whatever you are saying, the prophecy you are making is straight from above. Bonsamanyame. Anoti na me ntam pen komhye. Ba Obama mu wa no wa de hyem bia so meka kire wo. Ghana ye hyetuam disanyame bam nti fampa boye wadwuma. Anya sa wotwe asende ne nsa beka wo. Edipa ya ka omagu fom a ya woro ho o nyina awu no san konfo ni nyina be wu ansa na fe na kwawiye na they are uncountable yentumi nkan because sacrifices be akoso nti oman na das because me make sure say I hear before I say one or say wa ba me ho no no abeka ne nsama kire me meka the secret ni nyina awie na wo a friends and surplus we kire a wo de aba eno na kire wura de honhom nti fampa boye wadwuma anya sa wotwe asende ne nsa beka ho woni baba ho so yare bi anya unexpected yare team one siripa bompa ye no ene kura yare bi atumi abekun but so siripa bompa ya ka yare na ntumi ama because wo kra na ayeden nti apem wa na prato egu da yeso ayeso nyina ada bamu a kiyawu